ababaje arimo aravuga mu bitangazamakuru byinshi ariko mu buryo bw'imyidagaduro nuko Anita Pendo amaze iminsi mu bitaro. Anita Pendo usanzwe ari umunyamakuru wa Kiss FM ariko umaze iminsi atumvikana mu kiganiro asanzwe akora buri gitondo, amaze iminsi mu bitaro aho ari kwivuza indwara zitandukanye. Amakuru yuko amaze iminsi amerewe nabi, Anita Pendo yemereye igihe ahamya ko yagiye mu bitaro kwa 24/2025 aho arwariye ahitwa Horebu Medical Clinic. Mu kiganiro kigufi twagiranye yagize ati nibyo maze kwa muganga iminsi kuko nageze kwa 24/2025 nkurikije uko biri ubu byibuze biri kuza hari icyizere ko ndi bukire. Anita Pendo yari aherutse kwerekeza kuri Kiss FM aho yatangiye gukora ku wa 6/2024 mu kiganiro Breakfast akorana na Rosine. Pendo wari umaze imyaka 10 mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, icyo gihe yagisezeyeho ahamya ko yagiriye ibihe byiza muri RBA. Anita Pendo yamenyekanye mu biganiro nka Magic Morning, Friday Fight na The James, nubwo hari n'ibindi yashoboraga kugaragaramo. Anita Pendo ni umunyamakuru wamamaye cyane mu bitangazamakuru binyuranye, akaba umudije n'umuyobozi w'ibitaramo, yagiye aba n'umuyobozi wa Primus Guma Guma igihe zari zikibaho, yagiye abiyobora neza ndetse n'ibindi bitaramo bihambaye by'abasitari bo mu Rwanda agenda abikurikirana wa neza. Anita Pendo yubahwe mu Rwanda, arazwi kandi yagiye adukorera ibintu byinshi birenze cyane cyane mu gushimisha abanyarwanda mu buryo bw'imyidagaduro. Felix Kugasima ndimo ndakubona, Valentin Magara 50 ndimo ndakubona, tuko pamoja. Tulia Uwizeyimana tuko pamoja, David tuba turi kumwe rwose, Muhire Fabrice ndimo ndakubona ubudukurikiye, ndetse na Mutsinzi tuko pamoja. Uyu ni Nkuba Sande. Nkuba Sande we yajyaga akina n'amakomedi kwizi chaîne zacu za YouTube #Samuel igihe.com. Namakuru mavuga ku bitangazamakuru byinshi nuko Reditabara nyomoshe Evariste Ndayishimira perezida w'u Burundi washinje u Rwanda kuyifasha. Umutwe witwaje intwaro wa Reditabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi kuva mu 2015 wanyomoje perezida Evariste Ndayishimira perezida w'u Burundi washinje u Rwanda gufasha kugira ngo utere igihugu cyabo. Mu kiganiro na BBC Ndayishimiye yavuze ko afite amakuru yizewe ahamya ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera Bujumbura rubinyujije muri Reditabara ifite ibirindiro mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Yagize ati turabizi ko u Rwanda ruri kugerageza kudutera ruciye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rubicishije mu mutwe wa Reditabara, ariko twebwe turababwira ko niba bashaka gutera Bujumbura baciye muri Kongo, natwe Kigali sikure duciye mu Kirundo. Mu Ukuboza 2023 nibwo Ndayishimiye yatangije gushinja u Rwanda gufasha Reditabara nyuma yaho uyu mutwe ugabye igitero muri zone Gatamba Bujumbura. Gusa rwasubije ko nta numwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi ruha ubufasha. Mu itangazo ryo kuri uyu wa 26/2025 ryasohowe n'umuvugizi wa Reditabara mu rwego rw'igisirikare Patrick Nahimana, uyu mutwe wagaragaje ko ibyo Ndayishimiye yavuze ari ibinyoma, asobanura ko abashigikiye urugamba rwabo ari Abarundi. Nahimana yagize ati Reditabara ihakanye ikomeje gufashwa n'iki gihugu cyangwa undi wese. Urugamba rwacu rushyigikiwe n'Abarundi gusa, bumva impamvu zo kubaho kwayo zishingiye ku gusubira ku iyubahirizwa ry'amategeko n'amasezerano ya Arusha yarenzweho na leta
ya CNDD na FDD nizo zatumye mu Burundi hatutumba umwuka mubi wa politike kuva mu 2015. Tabara yibukije ko muri Nyakanga 2021 leta y'u Rwanda yashyikirije Uburundi abarwanyi bayo bafatiwe muri pariki ya Nyungwe muri Nzeri mu 2020 ubwo bari baturutse mu ishyamba rya Kibira. Iti u Rwanda rwafasha Lady Tabara rute mu gihe rukomeje ibiganiro n'u Burundi bigamije gukemura ibyo bitumvikanaho. Uyu mutwe witwaje intwaro wagaragaje ko muri iki gihe Ndayishimiye avuga u Rwanda buri uko afunguye umunwa agamije kuyobya abarundi n'umuryango mpuzamahanga kugira ngo batita ku ibibazo by'ubukungu byugarije Abarundi. Wasabye abagenzuzi babyifuza ko basora ibindiro byaho kugira ngo bashake ibimenyetso byerekana niba koko ufashwa n'u Rwanda. Lady Tabara yasabye imiryango mpuzamahanga yashyigikiye amasezerano y'amahoro ya Arusha ko yashyira igitutu kuri Ndayishimiye kugira ngo yemere kuganira n'imitwe ya politike n'iya gisirikare batavuga rumwe. Yagaragaje ko iyo iyi miryango irimo uw'abibumbye n'Afurika yunze ubumwe iba yarahatiye ubutegetsi bw'u Burundi kuganira n'abatavuga rumwe nabwo, iba yararambitse intwaro kera. Manishimwe Samuel igihe.com. Nandi makuru abonera ku kinyamakuru cyacu igihe.com muramutse gisuye ariko mu buryo bw'incamake nuko Brigade General Samantha yavuze ku rupfu rwa makanika n'ibitero bya drone abanyamulenge bagabwaho. General Kabanda yagizwe umunyamabanga mukuru wa RIB ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. Abantu 24 bamaze guhitanwa n'inkongi yibasiye Korea y'Epfo. Rubavu abantu 12 bakekwaho ubujura batawe muri yombi. Nyamasheke yatawe muri yombi nyuma yo gusambura inzu kubera amakimbirane afitanye n'umugore we. Nyarugenge Paris yacaye muri yombi 16 bakekwaho ubujura. Tshisekedi waherukaga muri Angola mu byumweru 2 yasubiyeyo. Rwanda FDA yatangaje urutonde rw'ibiribwa bizajya bisabirwa uruhushya mbere yo kubitumiza mu mahanga. Minisitiri Nduhungirehe yanenze umujyi wa Liege subitse kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ikirane Perezida Zelensky ntiyemera igisubizo ku ntambara n'Uburusiya kitarimo ibihano. Rutsiro umuyobozi yafunzwe akekwaho gutema inka ebyiri z'umuturanyi we. Nyanza umunuko uva mu bwiherero watumye abiga muri GS Gahengeri bahonga ibyumba by'amashuri. Ambasade ya Amerika yanyomoje ibiro bya Tshisekedi byatangaje ko yakiriye intumwa ya Trump. Uko umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yabatijwe amazina 3 ya gikirisitu agamije guhangana n'abakolone. Perezida Trump yaba agiye gukoresha imiti igabanya ibiro. Lady Tabara yanyomoje Evete Ndayishimiye perezida w'u Burundi washinjije u Rwanda wifasha. Manishimwe Samuel igihe.com. Felix Kugasima ndi kukubona. Valente 150 rwose hano tuba turi kumwe. Turiya Uwizeyimana ndi kukureba. David umuvandimwe turi kumwe rwose. Muhire Fabrice tuko pamoja. Mutsinzi tuko pamoja. Ni Nkuba Nkuba Sunday Eastern Rwanda na za Kayonza tuko pamoja. Uriya we ni n'umuvandimwe yigeze nabo kwa kwiza imbuga zacu akinaho ama comedy.